aha biro 29 by'okwezi kwa munana omu 2024 abantu 10 b'ekyaro kimwe kya Kishamiro hamwe muri Ntungamo nibwo emibiri yabo yazikwa bwa nyuma yo kufera mu rubutandu obabire bagire kuzikwa muri Kyenjojo. Bantu mwe tugwerirwe akagwe kamani munonga tubura tuyine n'ekitengwa mutima ahabwa cyambejo. aha biro 29 by'okwezi kwa munana omu 2024 abantu 10 b'ekyaro kimwe kya Kishamiro hamwe muri Ntungamo nibwo emibiri yabo yazikwa bwa nyuma yo kufera mu rubutandu obabire bagire kuzikwa muri Kyenjojo. Afire mu Machate Deus Munyanyazi hafa mu bwo bucenje Fred Shwento na Pio bamukunda Shwento kamureba muramukazi wanje njyana abanji muramu wanje. Omu kwezi kwa-10 pastor w'ekanisa ya Dahira Church Ministry erukushango murumira mahiru zo muri district ya Ntungamo akakwatwa na n'umushija we na n'umuvujo wa boda boda ahabwo kutekatekwaho okwita abantu babiri. Ogwa kahikana mugurukira nagurukira Meron Alex akamugurukira nkashitamira mu ntebe yomi akamugurukira immediately yamukwata yamanaga mukazi bakamushanga hari ya Isere ariyo mukadeya anagiro mizi iyo mabatuzi be cyareki kandi umwana bakamushanga hariya ariyo mizi. Umuri district ya Shema akaba yamakuru go kutangaza ubwo muburuzi w'ekanisa ya Kitojo Church of Uganda mu burisa bwa Kibare yakwatwa polisi bwa nyuma yo kushangwa na n'umweji w'imyaka 16 umuroji. Jotore ingaro zageze impeta jotore teka impeta yawe jinduroti saideje Konga tushimye kuba nakora imirimo y'ekanisa kwetaga bamuhotoro muri Kitozo. Omu busasi nanena ko abana bekemwe bakaterwe nkubo mu kwezi ko kubanza obabire no bashoma Bibuli omuri Kitagata Town Council omuri district ya Shema. Wakastana no bwere barwanije tabarabire fitembi icyo cyo ni ncumanya abako abana bitu bakunde dini munonga kandi byakagadi na hatene bitangaza omu kwezi kwa-10 omwaka oguhwire abantu 10 bekemwe bakitana bwa nyuma yo kutenga urutaro mu kayabo. Habireho neiba uri wafuerire kuri izire speed ko bahuriye abantu batere nduru nabamutangana bamhambya nagaruka no batemere banagahaye. Twasanga mugenzi we wenyine umukuru bakweta munyirambo mukuru wabere natemba kuja kutasa omukayikuru nabayijukuru omunju bamutangana mu muhanda bamutemeramo bamwitiraho. Abashija babiri nyenemwe bakatema bazire babo na nabo Ruganda bita abantu 8 kandi nabamahega UPDF gabatera amasasi bafa. Kikabe cyankiza kuba kirungi kutwabakwata konka twine wana abakari baje. Nabwo muri Kagadi omu kwezi kwa 2 2024 amadina 2 ey'abakristo hamwe na n'ababisaka bakarwana rukuziko mu birugo mukazi owafire Nazara nashaziremo bamushindikize mu dini yo bumwe hatito ntugendana nogo mushije cyari kugira hata mbwenu nanishaba ntakashohwira abatakwikirizana nencwa muyitu. Omurubu hweju tukakoreka embozi yo mweji owabazire be bayihiro mu ishomero bwa nyuma yo kwihayo ubonero bona hacamushanju konka kabura fizi tumushashura fizi nkishomero na pastoral needs. Amakuru marungi kutwayorekere embozeji yabona abanyamba bazabarumuno bamushashura harimero hiru omurimbara twazo muri district yambara abatura omuri Rubingo bwengure Kagonje bakarebera kutangara bwa nyuma y'umuguruso kuzura umutumbi g'umutabani Yayashereka tarumu omukazi ari umuzo yesibirine to twashoberwa nkabataka shobirwe nishankuru wanje na yemera tato ombatisimu nishashe ningambise naku kureba nashwaze kayitwati Tatito pia rwire tumurwariza rwire shukari yaja tukundwa narjiro magara genseje mutari nteka handi munteko mu mbuga ya tata nito tibetweda kuzika agatiyebuka tibakigaba agatiyebuka kabaheze basara mbajya ngo tukaguteke katuguteko mu mbaraza nyine kayize kuyobwa ine katakize. Umuribanda umukwezi kwa munana umukazi Justin Atire akarga haceyo muri Saudi Arabia yashangi bari n'umukazi ndijo atiyo yamushara maraka nkembuzi kandi nawe abatura bamutera yafa. Mukazi yazaho yagoha tkazo mukanisa atmanajuma atinchine shonga yemusana mukiba tunawe tinchine shonga yabuzabuza yagumana twisakwa mbenzi kasiba nawe tinje nimwebazo nanye n'abakazi beye
omukazi yayanga kugamba yaguma nkunani kutinuka najya nti mwana wanje hamosoga omukazi asibira takugamba mwana wanje ntwine naku mukamushawo yerinda ogwo omukazi ati mumurinde ntate kyarikunda mukyecu omuri Kyegegwa omu kwezi kwa mushanju abantu bekemwe bakabokeza omu nju ahabw'enshonga z'amataka nauri omuntu ija yakwata bolt y'oruigi so mbiri ninteekateeka maybe one of my brothers aru naza kukora ki kama so nayeta this must he didn't respond so it took almost like 5 minutes nari omuriro gwakwata ki edirisa nka TV West nitukuragana sokonjera kukusyaho byona ebiri kufa mu kyanga cyawe omwaka omusyogu ogw'enkumi 2025 ahabwa TV West nde Elias Ritugusa.